Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm Tita Caroline, manager Pilan and failed management. Yeah, so in relation to this previous I endla a video mga mahleketa la manager plan, of course, yi nga fika yi rhongiwa hi xilova, of course, wa xibelani in relation to his failed management mi nga mahleketa. So a ni fike ka that video ni fika ni vutisa n'wina ku mi vona ku nga ku ri ncini lexi nga endla ku vumanager bya manager Philani byi feyira. So vo tala mi fike mi commenta la, okay. Yeah, so hi ku a ni nga ri na a clear response to this, ni ta ni kha ni fambisa ti-comments ta n'wina hinkwenu mi nga commenta ka this video, ni ta ni kha ni ti fambisa swilo kahle mi kha mi ti vona, mara ni ta ni kha ni ta narration based on what you've written. Yeah, so loko hi sungula mhaka leyi based on the comments no hi sungula kahle, the issue is the way leyi manager plan, of course, yi nga nghenisa swona as a manager. Ma yi kona mhaka leyi a ko munhu lowu, of course, yo fika yi nghena nje as a manager yi sungula na Papa Rhulani. So hi nga vuli ku manager plan, of course, had an experience of management. Ma yi kona mhaka leyo. So swi fika swi kumana no yi fika yi manager Papa Rhulani loyi a mi kuma ku a be hit song phela risimu leyi a ri bini, a ku ri the biggest song la ka Gaza lam, like ri tlhe ri huma ri ya handle mi kuma ku na vanhu va ri rhandza everywhere. Avuxeni xigazeni hi leswo i ra Salani, sorry Salani, yes I know swo ni bayisanya no vula ku risimu leri a yi featuring Papa Rhulani. So a ku na hit liya, so that hit a yi endla ku swi olova, a swi endla ku swi olova ku va kuma tigigi. So tigigi a va ti kuma simple, very very simple loko hi langutisa minkarhi liya, very very simple. So loko tigigi ti kha ti endlisa sweswo, obviously ti-artists ti ve na ku tsakela ku ti nga manager, of course, hi manager Philani, laha hi nga vuya hi vona se manager Philani, of course, na yona yi grow as a brand, yi sungula ku accepta ti-artists. Leyi nga accepta ti-artists to tala swinene, including the likes of DJ Mumba, vanhu vo fana vo Mthimbani, ti tele ti-artists ta kokwani tin'wana ni tlhela ni nga ha koti ku confirm ku if ta ha ri kona or ka njhani. Ma yi vona mhaka leyiwa. Kambe vanhu vo DJ Slika a ni tivi ku va ha ri under yena or ka njhani, ti tele ti-artists leti a nga ta accepta guys vo kambe mani laya kombe ku cheka vito ra vona. Oh, Dr. Sophie. So ti tele ti-artists leti a nga ta accepta la, mara mi kuma ku yena a nga ri na xikili xa management. Ma yi kona mhaka leyi. So a swi endla ku loko se hi ve hi kha hi langutisa in terms of gigs mi kuma ku yes Papa Rhulani yi nga ku kumeteni tigigi swinene, and na yena loko hi kha hi langutisa even on Facebook a va kha a support ngopfu yona, mi kuma ku na ti-live hi ku ndlondlo ngopfu ta yona and stuff like that. Mi kuma ku letin'wana ti-artists like a ti kumi that platform, a ni tivi ku a swi endliwa yini. Ta hi nga ze hi vona van'wana ti-artists ti lango fana ho DJ Mumba, a lango loko se a langwini, of course, a ve a release that project ya yena yi nga fika yi hisa swinene, and then se a sungula ku kuma more gigs and stuff like that. So the biggest issue a ku ri mhaka yo manager plan, of course, a yi nga na xikili xa management. Then yin'wana point ni nga fika ni yi vona i ku vanhu va fika va kombisa ku manager plan a yi twi na ku like hi ku yi na vunghana or yi na vuxaka na vanhu vo fana vo Gagashi na vo Lekere Stylist. It means va tshama kha va hi nyiketela tigigi. Ma yi kona mhaka leyi, which means loko se yi aka the brand a yi tshembe ku hi vanhu loko i ti-brand ta yona ti-event organizers, it means ti-artist hinkwato ta manager Philani, of course, ta kha ti kuma tigigi freely. So ma yi kona mhaka leyi, and sweswo a hi swilo leswi swi nga humelela ku lani this, because loko se hi swi vona ku se Papa Rhulani a yi nga ha ri ka peak, so a hi swona ku tigigi ta vona se ti ri nyana, a ti ku nyana. Ma yi vona mhaka leyiwa. So mara still a va ha ri ku tikumeni ku lava ntiyiso. Yeah, and ku kombisa ku Papa Rhulani hi swona kahle a xi vona power xona, ni vona ku se va hambane na Papa Rhulani. Papa Rhulani a manager for a month, still tigigi se a ti ri kona, a va ha ti kuma still. Hence I'm saying ku Papa Rhulani a ko munhu loyi a ve na hit, hi nga swi vula tani. Ma yi kona mhaka leyiwa. I think the biggest point yaleyo. Yeah, in overall that's the biggest point. So loko se mi kuma ku se a kumeka a manager ti-artist leti mi kuma ku
a to va na hit leyi nga fika yi ba misava hinkwayo ku fana na leswi Papa Ra yi nga swi endla swi endla swi kombisa ku manager plan a yi nga na xikili xa vumanager hi kona swi nga swi expose ka mi kuma ku like not promote mi kuma ku mhani tiva ku endla ka yini like yi nga ri ku promote na projects and stuff like that tin'wana mhani tiva ku endla ka yini I don't know what's happening. I don't know what was happening. Oh, hi fikile makumu a ni tiva ku endle ka yini. Yeah, then departure leyi nga fika yi ni hlamarisa or ku hambana hi liya ya Mthimbani because la a swi nga va that bad tigigi va tikuma yena a ni tivi a ku endleke yini la maybe he had his own reasons and unfortunately manager plan of course a ya ha endlangi a live hi ta hi hlamusela ku va nga va hambanise yini hi va nga ni hlamarisa yini na la mara in overall we can see ku ri hi ku manager plan artist to tala swinene a swi ri ku yi tsandzeni ku va yi loko yi tikumela tigig I mean like the whole point yo yi fike yi manager vhele a swi ri ku tsandzeni ma yi kuma na mhaka leyi. So n'wana of course va kombise timhaka to naveta ti-products ta yena ya in overall kahle loko se va hambana na Papa Ra a hi swona loko se manager plan kahle yo va yi kha yi ti-phusha hi yoxe like yi kurisa brand ya yona a ni tiku ni kuma nyana like mi kuma ku a swi to hina ti-artist mara a hi le ku ti voneni like ti-phushiwa and stuff like that. Then mhaka ya beef I'm not sure about beef I'm not sure about beef if yi nga yi affected that much. I'm not that sure because Papa Ra lani still ya bukiwa hi vanhu vo fana vo lekere le ka xigazamani days hambi leswi a ku na ti-beef letiya so ya beef I don't know about that one. Then yin'wana ve ri timhaka ta timali we never know very probably maybe a nga kha teka more because a ni mi kuma ku manager plan ku tlhela ku va ku ri yona yi transport-aka artist so maybe swi hetelela swi durheni hi ndlela yaleyo because a ni manager yi ve kha yi swi vona ku mali ku hume ya mali muni maybe kumbexani swi hetelela swi durheni that way a ni tivi na ku loko ku ri manager swi vona artist va famba swin'we for ku buka ti-room so obviously na manager fike yi buka na room so ya na ti-cost ya twalanyana na yona. So lastly ni nga tlhela ni vula ku na to ti-artist letiya ti nga ku ri ka manager plan na tona na tona hi nga ti blame to some extent ku a ti vona madyelo ya rihlaza leyi hi ku vona ku Papa Ra la yi kuma tigigi to tala na to va ku na hina a nghena mani kumbe na hina ta hi kumela more gigs ya na vona kahle ti-artist a va hi a wrong approach because like na wa fika va swi langutisini ku okay Papa Ra a yi be hit dya so na hina a hi zamini ku va hi ba hit dya so va mi kuma ku vo va nga bangi hit dya so mara na vona va lava ku kuma gigs ku fana na Papa Ra la minkarhi liya that's why loko se mi swi vonile loko DJ Mumba hambana na manager plan ivi ya humesa ti-hit phela mi swi vonile that's why a kume tigigi to tala phe hi fike hi langusa na sweswo ku DJ Mumba ku endleke yini hi yena ma yi vona mhaka leyiwa so in overall in conclusion manager plan a yi nga na xikili xa vumanager because I personally believe loko ri artist yi be hit hambi mina as Master T ni nga yi manager it's more like managing DJ Mumba sweswi a nga na ti-hit or xa makhombo swi nga ni tsandza njhani ni ya tsandzini guys hikuva ti-event organizers vo n'wi lava mina negotiate mali ntsena i be hit ma yi vona mhaka leyiwa so ya hi leswo loko se artist mi kuma ku a yi na ti-hit that much hikuva la swi tikaka swi lava ya munhu a nga na ntokoto swinene ku va a hetelela a kume ti-gig swi possible of course mara swi la manager leyi va ku yi na ntokoto in terms of management hi leswo. You